الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال المصنف رحمه الله: صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلي. قال في رون دفترنا دوي الله يرمى مويا فومو وي جلد سفاري ما جلد ستياغال ma julde ɗangal no tukulorɓe wiyata noon ɗangal. julde setoyagal no mari ñaawooje ɗe hertori. O wi en jantoto ɗen ñaawooje ɗon e no ardata ɗo noon. wahid ara noon ɗum qasru assalati rubaiyati ko ɗuytugol julde nayaɓiyankore, mana julde nde tawata ko juulete e muɗum ko darɗe nayi, ɗuytugol watta darɗe ɗiɗi. qala allahu taala, allah towɗo on o wi: wa ida darabtum fi l ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min alsalati in khiftum an yaftinakum alladina kafaru. wa ida darabtum fi l ardi si on yahi ka leydi, addarbu huwa alsayru fi l ardi. so yahi ka leydi, falaysa alaykum junahun, haray bakkatu ala e moɗon, ɓittende ala e moɗon, on mara ella an taqsuru min alsalati nde ɗuytoɗon julde nde in khiftum, si on huli, an yaftinakum alladina kafaru, nde fitinta on ɓe heferɓe, si on huli. والتقييد بالخوف غير معمول به، tongirgol ɗuytugol ngol sabu kulol ngol tongol ɗon alaka e gollitirede joni, sabu honɗum sabu o dalil arowo ɗo. fa an ya'la ibnu umayyata qala, ittama e oɗo ya'la ibnu umayya o wi'i: qultu li umar bni alkhattabi, mi wi'ani umar ibnu alkhattab, mi inni: ara ayta igsara nnasi salata, ndaari ɗuytugol yimɓe ɓen julde nden hiɓe ɗuyta julde nden ndaari. wa innama qala azza wa jalla, andu allah tedduɗo mawnuɗo on ko o wi'i: in khiftum, ko si on huli, an yaftinakum alladina kafaru, nde fitinta on ɓe heferɓe. fakad dahaba dhalika alyawma, ɗum hande yahi, hande hulaka, ɗen hooli on tigi yahay o hula, wota kefero fitimmo fi honɗum yimɓe no ɗuyta. fa qala umaru, sayidna umar o maaki, o jaabimo: ajibtu mimma ajibta minhu, mi ngalɗi e ko ngalɗuɗa kon e mum ɗo, ko ngalɗinma ɗo ko min kadi ɗum ngalɗininolam. fa dhakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mi jantani ɗum nelaɗo, mi andinimo ɗum wonde nelaɗo. ka alqur'ana ko inna, ko si on huli ta heferɓe fitin on, ella ala nde ɗuyton julde nden. joni noon en hoolike fi hono inen ɗuyta, mi landi ɗum nelaɗo. fa qala, nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam: sadaqatun tasaddaqa allahu biha alaykum, ko sadaka mo allah sakki e mon, ko dokkal ngal allah okki on. faqbalu sadaqatahu, jaɓe dokkal makko ngal, jaɓe sadaka makko on. rawahul jamaa, ko filli o hadis on ko jamaa. si innama ɗo ko jamaa, haray ko jeɗɗoɓe anda ɓen ka. kono cheikh albani o maaki: lam yarwihi lbukhariyu mutlagan, o e nder on jama ɗon imamul bukhari kan fillaki bomo hanno wiide rawahu ljamaatu illa albukhariya.
سبحان من لا ينسى. وأخرج ابن جرير الطبري أو يلتني عن أبي منيب الجرشي أو الجرشي ويتيود أنه قيل لابن عمر وأنام ابن عمر قول الله تعالى كونغول على تودون كأوي وإذا ضربتم في الأرض سيون يهي كليدي الآية هاك آية أون قصيدون بيوي فنحن آمنون أنا هيدن هولي فيونو دو ɓuttuno woodi kulol ala gere ala la nakhafu en hula hayunde fa naqsuru as-salata iden ɗuyta julde nden noon fi honɗum fagala ibnu umar maki lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana gonɗi laatanike on ka nelaɗo ñentinirgal moƴƴal dan nelaɗo ɗuytino tawimo hooli o hula hefet ɓen fittimo fes o ɗuyti o yoni ko ñentinen awa onon kadi son on ɗuyti tawi ɗon hoolina ella wa an aishata qalat ittaminen min aisha o maki qad furidat salatu rak'atayn bi makkata farlama julde nden darɗe ɗiɗi ɗum ko makka fewndo ko julde nden farla ko ɗiɗi farla falamma qadima rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam almadinata sa ganulaɗo seerino madina wa kana ida safara salla salata al ula o wonino kanko nelaɗo si o setike o yahi o juulay julde aranere nden ay allati furidat bi makkata ay nden julde farlanonde makka bi mana no famoto e hadith men aisha ɗo radiyallahu anha ko wonde julde nden ko atta farlede ko darɗe ɗiɗi fazidat fi lhadar ɓeyda noon julde tawaɗo on watta ɗon kadi ɗiɗi woni darɗe nayi wa madat safar julde seteyagal ngal ɗum noon kal lutti ka wonno ɗon darɗe ɗiɗi ɓaawo nelaɗo sallah sallam senike madina tawi ko ɗiɗi o juulata ha ɓeydoya noon e hoore ɗiɗi on ɗiɗi kadi si on tino ka muɗum rawahu ahmad walbayhaqi wa ibnu hibbana wa ibnu khuzaimata wa rijalu thiqat ko ɓeeɗo fillimo o wi ɗo kanko walli fiɗon wonde worɓe filliɓe o hadis ɗo ko hoolaɓe cheikh albani o maaki hasanum bi shahidihi hadis on no moƴƴi sabu mo jogii seede o seedantomo qala ibnu qayyim al-jawziya o maaki wa kana sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo allah on wonino yaqsuru salata rubaiyata himo ɗuytayno julde naya ɓiyankore nden fa yusalliha rak'atayn o juulande darɗe ɗiɗi min hiini yahruju musafiran orde fewndo ka o yalti ko o setejo ko o ɗanniɗo ila an yarjia ila almadinati hatuma o arti ka saare madina walam yathbutu anhu tabitali e makko kanko nelaɗo annahu wonde kanko atamma salata rubaiyata o timmini julde naya ɓiyankore tabitali e makko wonde himo e hoore laawol o timmina julten darɗe nayi o juula nden darɗe nayi walam yahtalif fi dhalika ahadum min al a'immati luutondirali e ɗum ɗon hay goto e almamiɓe ɓen wa in kanu hay si tawi noon ɓe woni gad ihtalafu gomɗiɓe luutondiri fi hukmi l qasri fi ñawore ɗuytugol ngol fagala bi wujubihi wi'i waɗɗagol ɗuytugol ngol amr ibnu as ɗum ko sahaba ɓen e ali ibnu abi talib e abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu abbas abdullah ibnu umar jabir ibnu abdillah ɓeɗo sahabaɓe
njeego ɓeeɗo ɓe inni ɗoytugol julde wonande seteejo no waɗɗi manamo so ɗoytaali julde nden nde sellaali wa huwa madhabu lhanafiyati ko ɗum woni laawol hanafiyankoɓe ɓen ɗum ko jokkuɓe abou hanifa ɓen wa gala almalikiyatu malikiyankoɓe wi'i alqasru sunnatum muakkadatun akadu min aljamaati ɓe wi kamɓe ɗuytugol julde seteejo on ko sunna tentuɗo no tenti ɓuri juulugol julde jama ɓur argol tawe julde jama nden wa ida lam yajidi lmusafiru musafiran yagtadi bihi salla mufridan aw munfaridan duwana wonde alal qasri si tawi o seteejo o heɓaali seteejo ɗimmojo makko mo o juulida julde jama o ari o tawi ko timminoɓe woni e juulude wona yo tawtuɓe ɗon o juula fi heɓugol julde jama o hoore o timminayi ɓay mo seteejo si yollitike e julde julde ñiiɓuɓe timminoɓe hara ɓe o timmina woyo juulu kanko tun feere o faɗa baraji julde jama on o heɓa baraji ɗuytugol ngol ko ɗum ɓuri edi o tawtugol ɓe o timmina o faɗa baraji ɗuytugol o heɓa baraji julde jama o wi ani salla munfaridan aw mufradan ala alqasri hoore ɗuytugol wa yukrahu ibtida'uhu bilmuqimi no aña o ñentingol ñiiɓuɗo on ɓay haray o iway e sunna ɗuytugol ngol o yaha e timmingol wa inda alhanabila anna alqasra ka hambaliyankoɓe nen ko jokkuɓe imam ahmadu ɓen ɗuytugol ngol jaisun no dagi wa huwa afdalu min al itmami ko ɗum ɓuri moƴƴude timmingol ngol kono noon hewta wonde sunna tentuɗo kamɓe wa kada inda shafiiyati in balaga masafata alqasri ko noon kadi ko sifa nde ñawore nde hambaliyankoɓe jogiiɗo ko ɗum kadi woni ka shafiiyankoɓen si on tigi yahi tawata e lowre ko o yahi kon no timmi ko ɗuytante haray ɗuytugol ngol no daganimo ko ɗum ɓuri moƴƴude ko na sunna tentuɗo idan ko malikiyankoɓen hikki e hanafiyankoɓen hanafiyankoɓen kamɓe inni no waɗɗi malikiyankoɓe inni ko sunna tentuɗo no ɓuri wurin heɓugol julde jama shafiyankoɓen e hambaliyankoɓen ɓe wi no dagi fi kala ko ɗum ɓuri moƴƴude kono noon mana kamɓe na sunna tentuɗo itti ke sikkan wongol farilla ɗum ɗo woni ñawore fi ɗuytugol ngol e timmingol ngol ɓeeɗa hanafiyankoɓen e ɓe sahabaɓe jeego ɓeeɗo siko ɓeeɗo on tigi ƴetti kolngol mum so on tigi timmino e julde makko nden boni zahiriyankoɓen fof no waɗɗo zahiriyankoɓen kadi ko ɗum ɓe inni dawudu zahiri e ibnu hasme en kamɓe kadi ko ɗum ɓe inni ɗuytugol ngol ko farilla so timmini ara julde boni fes mana kamɓe ɓe inni julde seteejo wona wiide ko nayi ɗuyta artira ɗiɗi ko ɗiɗi wonno ko farli ko ɗum woni original o si on tigi timmini nayi no wayi wonɗo ka muɗum juuli jeetati mana sa juuli fana nayi ko a seteejo no wayi wasiya woni kama a juuli fana o darɗe jeetati hatman no anda mo tewi ke pas juuli fana darɗe jeetati o yejjita hay sujuudu gaynata hara nde julde boni few koyo fuɗi to wonde goo ɗiɗi on e ñaawooje julde seteejo masafatul qasri lowre ɗuytugol ngol masafa ko distance ma ko boowal ma ko lowre ɓorde ɗo heɓi ɗo ka ɗuytanteɗon
ko kiloji jilu no happaka ko ɗum o faala wolde ɗo wal mutabadiru min al ayati ko yawata andade ko mutabadir ko andoto heña kon ko yaltata heña kon e o aya mo janguɗen ga wa ida darabtum fil ardi ko yaawi yaltugol kon e aya on e mana anna ayya safarin wonde kala yaadu fil lugati ka haala arabu si innama ko yaadu taala am qasura yaadu ndu juuti o ndu raɓɓiɗi o tuɓu saru ɗuytete min ajili hisabu ndu yaadu ɗon assalatu julde wa tujma'u hawte hakkunde waktuji hande hawtugol ɗin wa yubahu fi l fitru hara no dagi kadi taƴugol sikoye suumaye e ndun yaadu ɗon kala yaadu ko ɗum famoto ka aya wa ida darabtum fi l ardi si on yahi ka leydi wi ali si yaadu no juuti ma ndu juuta ndu satti ma ndu satta ɗon waɗɗima on waɗɗaki ko mutlak ɗum ɗo yawata famade e aya o wi walam yarid min assunnati jolali kadi ka sunna ma yugayidu hada al itlaqa kono tonga ngol werlutugol ɗo yaadu ko yaadu wo yaadu sunna arali inni ko non kosi ko ni yaadu ndun sifori ma kosi tawi ka o yahata ɗon no hewtoyi waɗo o ma kosi ko ɗum ɗo o yahanta ma si ko e hoore ɗum ɗo o woni e yaade wi tun yaadu alqur'ana wi yaadu si on yahi ka leydi ɗo ella ala nde ɗuytoton sunna arali waɗi tagiide yabgal mutlaqan o wi wagad nagala ibnul mundiri gondi oɗo karmakojo ibnu mundiri o eggi wa gayruhu e woɓɓe goo ko wonamo fi hadihi l mas'alati e o mas'ala ɗo akthara min 20 qawlan ko ɓuri ɗuuɗude e konguɗi noogay yahowo on ko wa distance hombo o tawata o so yahi wiyete yo ɗuyto konguɗi noogay no ɓuri o wi wona hanu nadkuru ha huna asahha ma warada fi dhalik o wi enen noon en jantoto ɗo o wi menen mi jantoto ɗo ko ɓuri sellude kon ko ari kon e ɗin konguɗi o addataɗi fowgoy o ndaara ko ɓuri wonde l' essentiel on o adda rawa ahmadu wa muslimun wa abu dawuda wal bayhaqiyu ɓeeɗo fof ɓe filli an yahya bnu yazida ɓe itti o yahya bnu yazid qala wonde oɗo yahya bnu yazid o wi'i sa'altu anas bna malikin mi landika anas bnu malik an qasri salati fi ɗuytugol julde fa qala anas wi'i kana annabiyu nelaɗo allah wonino sallllahu alayhi wa sallam ida haraja si o yalti masirata 3 amyalin ka yarete mayluji 3 aw farasiha ma farsahuji 3 yusalli rak'atayn o juurdar ɗiɗi tum o wi nelaɗo kanko anas o wi nelaɗo wonino so o yalti o yahi ka yarete mayluji 3 mayluji 3 ko telen kilo 5 e seeɗa ma farsahuji 3 siko farsahuji 3 ɗum ɗon no ɓuri mayluji ɗin 3 o wi o juulay darɗe 2 pet قال الحافظ ابن حجر في الفتح أورو ابن حجر أماكي كدفتر مكو فتح الباري وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه أوي أورو حديث كأوبري سلود حديث أرض في بانجينغول دون معنى بانجينغول مسافة distance ko setejo ɗuytanta kon ko ɗum ɗo kadi ɓuri laaɓude o hadis ɗo ɓuri laaɓude fi muɗum o wi wattaraddudu bayna al amyali wal farasihi yaha ara on ruttinnagol ngol hakkunde mayluji ɗin e farsahuji ɗin ɓay o wi masirata 3 amyali aw farasih
imma ɗum ɗo man ɗo waɗi taraddudu ko mayluji o yahayno ɗum ɗon tati ka ko farsahuji tati no anda mayluji tati e farsahu tati fortade maylu goto ko on farsahu goto ko mayluji tati idam farsahuji ɗin tati ko mayluji jeenayi o wi ɗum ɗo o iskal wonɗo ɗo yadfa'uhu no itta on duñamo pottinamo ma zakarahu abou saidni al khudri ko oɗo abou saidni al khudri ko filli ko qala o maki kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on wonino ida safara si o setike farsahan farsah goto yaqsuru salata o ɗoyta julde nde idan holli to wona farsahuji tati fanda toon ko farsahu goto mugabil mayluji tati rawahu saïd ibnu mansour wa dakarahu alhafidu fi ltalkhis wa agarrahu bisukutihi anhu oɗo hadith mo abou saïd filli no addimo ka deftere muɗum saïd ibnu mansour deftere makko nden ko deftere andane mo suuti hadisaji e batteji selluɗi ɗin moɓiɗiri nokku ngotu sunanuji makko ɗi no wotto goɗɗi sella kono ɓurɗuɗi no selli alhafiz ibne hajar fi talkhis alhabir fi talkhis man atalkhis alhabir inde nden wonde heɓe winda talkhis alhabiri kono ko ɓuri selde kon atalkhis alhabir kono fayda fof ka defte ko ɓe wiyta talkhis alhabiri kono ko atalkhis alhabir e nde deftere makko ɗo ɗum ɗo talkhis alhabir fi tahrij hadith rafi il kabir ko deftere nde imamu rafi nde o walli fi nden o addi hadisaji e muɗum ɓay fukahawa en kamɓe heewi koɓe moɓay tun hadisaji ɓe adda ɓe fanka buɗe joni noon muhaddisuna ɓe ara ɓe ndaara ɗum ɓe yaltina ɗi imo yaltini toon e ɗin hadisaji ɗi oɗo arrafi il kabir addi oɗo no jeeya e nder muɗum o addimo ka deftere makko a talkhis al habir o fanki buɗe o wi ali no selli ma sella ko heewi kon kamɓe anduɓe fi hadisaji ɓe si ɓe addi hadis ɓe fanki fi makko fayda ko ɓura tañƴinede haray ko hadis o himo selli hay si mo ñawi kono ñawu on no wawi heɓɓitade kono cheikh albani heɓɓitike maɓɓe ɗo cheikh albani wi ka tamamul minna o wi fihi abou haroun al abdi filliɓe oɗo hadith mo abou saïd al khudri filli e nder ruwatu en no to wiyeteɗo abou haroun al abdi qala al hafidu fi tagrib الحافظ ابن حجر o wi ka deftere makko at-tagrib o wi o matruk o ko tertaɗo na ƴettanteɗo hadisaji few wa minhum man kadabahu no woodi wiɓe wurin ko fenowo o andi kadi ittugol hoolare e filliɗo no ɓe ittirta bote e makko no ɓe itta hoolare e makko no mari konguɗi buy konguɗi goɗi moussa ha ɓeyna to ko matruk ko tertaɗo ma ɓen la yuktabu hadithuhu hadis makko windatake ma ɓen laysa bil gawi o dolna o tiiɗa ha ma ɓen laysa bi dhaka wona o wano non wonno ɓeyna kadab on ko fenowo ma ɓeyna daif ko lowɗo ma ɓeyna wadda oɗon ɓuri hulɓinade on ko fefinotoɗo hadisaji tum moƴƴina wallina inventowo hadisaji oɗo idan oɗo hadith mo abou saïd al khudri filli oɗo o sellali o wi wa min al marufi no jeeya ko anda anna al farsakha wonde farsakh goto salasatu amyalin ko mayluji tati fa yakunu hadith abi saïdin haray wona an ko townuɗo itti li shakki wonande sikke alwaaqi yando on fi hadith anas ka hadith mo anas filli imma mayluji tati ma farsahuji tati ɓayin ɗum nagotum omo bayna won hara ko ɓanginɗo anna aqalla masafati kasrin fiha wonde ko ɓuri fanɗe kon e lowre ko ɗuytete kon
أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت 3 أميال 5541 متر woni farsak goto mana woni kilo jowi e feccere ɓeydi ɗum métre ji 40 ɓay ko 1000 métre woni 1 kilo ka jon 5000 on woni 5 kilo 541 woni feccere fawti ɗum ɗon seeɗa ɗum woni farsak goto si tawi ko farsakuji tati ɗum ɗon fois 3 ɗum hawroya 16 kilomètres 16 kilomètres fayda e 600 telemano 600 mètres telemano ɗum o wi wal maylu goto ko 1748 mitra maylu goto ko 1748 mètres jonno on no mayluji ɗin tati ɗum haray ko telen fayde no ɓatti 5 kilométres ɓay oɗo 1748 fois 3 ko jelo yaltinta ɓatti 5244 mana ko 5 kilométres 244 mètres o wi wa aqallu ma warada fi masafati alqasri maylun wahidun ko ɓuri fanɗude kon e ko ari fi distance ɗuytugol julde ko maylu goto o wi rawahu ibnu abi shaybata bi isnadin sahih an ibne umara ko filli ɗum le wonde haray mo yahi maylu goto mana muɗum ko 1 kilo e demi e seeɗa mo yahi ɗum ɗon o ɗuytay ko ibnu abi shayba filli ɗum o fillori tugorde sellude ha e abdoulah ibne umar yalla no hewtinelaɗo ka ko golle abdoulah ibne umar la allah ara ko golle abdoulah ibne umar wa bi akhadha ibnu hazmin ibnu hazm ko ɗon kañum ƴetti ibnu hazm o wi mo yahi maylu goto ka o iwi ɗon ka o hewtota ɗon ko mberu maylu goto o ɗuytay wa qala muhtajjan ala tarki alqasri fi ma duna almayli o wi kanko ibnu hazm himo hujjinora adda dalil wonde accugol ɗuytugol ngol si tawi ka on to yata ɗon timmali maylu goto mana joni a sikka e goɗɗo innimo ibnu hazm ayni siko maylu on to yiyata ko ɓori ka on tigi immiɗo ka hewtaɗo no yoni maylu o ɗuytay si tawi noon timma maylu ko honɗum wiyanɗa ɗon kannayi o ɗuytu o wi dalil mum o wi bi annahu sallllahu alayhi wa sallama sabu kanko nelaɗo haraja o yaltino ila al baqi e ka berɗe baqi li dafni l mawta fi surrugol mayɓe wa haraja ila al fada'i li qada'i l hajati o yahi ka burure ka ɓawa hoggo fi huntogol haaju makko walam yaqsur o ɗuytali julde makko nde ɗon timma maylu awa ko ɓay ɗum ɗon timma maylu o ɗuytali ko ɗum o wi ibnu hasm ko ɗum o wi ko ɗum woni dalil an wonde si timmali maylu ɗuytantake joni noon ɓay timmi mayl ibnu umar ɗuyti ɗum ɗo famorta tun ha qille no gasa hara no wodi ka o cippi e golle nelaɗo sallah sallam o wi ko ɗum waɗi ko ɓuri fanɗude kon ka fuɗɗoto ɗon ko mayl si timmali maylu ka on to yiyata ɗon o ɗuytata si ko ɓorde maylu heeɓi yeeso ton o ɗuytay ɗum ɗo ari e konguɗi goo mahe wa amma ma dhahaba ilayhi lfugaha'u o wi amma ko yahi e mum kon ɓe karamakoɓe figuhu min ishtirati safari tawili
e shartingol yaadu juutundu fi ɗuytugol julde nden wa agalluhu marhalatani ɓeyi ko ɓuri fanɗugol ndun yaadu juutundu ɗuytetendu julde e muɗum ko marhalaji ɗiɗi kirndi ɗiɗi ko wiyete marhala ko juulugol subaka immoɗon yaha ha nangue wulata yahata ko hande kadi telewa 11 heures 6 heures 11 heures seppugol ɗon noon ko marhala wona ha juula fana nangue hela seeɗa wano 14 heures 30 ɗon ha 18 heures 30 ɗon ɗon kaɓe ɗon ko marhala kamɓe fuga haw en ɓe inni komo seppi ko tawi yaadu kawti yahata ɗon e distance on no yoni wona ɗum ɗon si o wiye yo ɗoyti julde makko nden yo hawtu hakkude waktuji ɗin siko fewde suumaye imo newn natajugol o wi ɗum ɗo indal badi ka yoga e kamɓe fuga haw en wa thalathatu marahila e marhaluji tati indal badi l akhar ka woɓɓe goo ɓe waggol sharti ɗum ɗon fagadi kafana mu'nata arraddi alayhim al-imamu abul qasimi al-khiragi o wi yoni en tampere ruttugol ɓeeɗo oɗo almamijo wiyeteɗo abul qasim al-khiragi o ko e hambaliyankoɓe jeeya karamakojo molnaɗo ko kanko waɗi matnu mughni o al-mughni ibn qudama waddu sharh kono ko khiragi jogi matnu o waɗi matnu o o wi eni kafana yoni en mu'nata raddi tampere mu'na ko soñdia ko tampere ruttugol ɓeeɗo karamakoɓe fuga ha e waɓɓe sharti be yaade ndu ndu wona juutundu imma marhaluji ɗiɗi ma ka woɓɓe marhaluji tati si wiye yonti ɗuytu oɗo gayni ruttugol yoni ko rutti ko yoni en qala fi al-mughni o wi ka deftere mughni taban mughni al-mughni fi sharh al-kabir mo matnu on no naati e nder mughni o adda e matnu ko gokkutun ni kanko ibnu qudama nan o yanya ɗon o wala o adda konguɗi sahaba e tabiina e tabiina kanko mo juuti fofango moƴƴi oɗo noon walli fiiɗo matnu on tigi o wi qala al-musannif wala ara lima sara ilayhi al-a'immatu hujjatan o wi mi yi'aali e ko wattini e mum kon yahi e mum kon ɓe almamiɓe dalil lima sara ilayhi ko wonti e mum kon yahi wontidi e ɗum ɗon ɓe almamiɓe ɗo wi'ugol ko be yaade ndu wona juutundu imma marhalaji ɗiɗi ma marhalaji tati si wiya yonti ɗuytu o wi mi yalɗon hujja fes li anna aqwala sahabati sabu konguɗi sahaba ɓe mutaaridatun koɗi piyondirɗi muhtalifatun koɗi luutondirɗi wala hujjata fiha hujja ala e nder ɗin konguɗi ma al ihtilafi wondega luutondirgol ɗi sahaba ɓe si ɓe fotti e konngol gotol woni hujja si tawi ko goto petti wowli en heɓali lundiɗomo woni hujja kono si oɗo wowli goɗɗo goo wowli ko lundimo ko oɗo wowli kon si a nangi a wi ɓay ko kaari wowli sahabajo kaari wowli ko ɗum woni dalil an goɗɗo ko ƴetta e ngola kongo enen min kadi sahabajo kaari no wowli ko lundiɗo no min kadi ko ɗon dalil an ko sahabajo kongo sahabajo joguiɗa oɗa kongo sahaba jogi ko hombo ɓuuri harena hujja hande kadi tayib en ara joni ko honɗin konguɗi maɓɓe luutodiri fi happugol e lowre ma boowal ko neɗɗo yahata e mum ko inne yo ɗoytu julde o wi wa gadi ruwiya an ibnu umara wa ibne abbasin fillama e ɓeeɗo ɗiɗo khilafa mahtajja bihi ashabuna ko lundi ko hujjinori kon wondiɓe amen so wi kanko khiragi o wi ashabuna haray ko ɓe o fandi naam alhanabila haray ko hambaliyan ko ɓe jokkuɓe imam ahmadou ɓe
o wi ɓeeɗo ɗiɗo sahabaɓe ɗiɗo abdoulah ibnu omar abdoulah ibnu abbas fillama e maɓɓe ko lundi ka ɓe o wi ɓenen hambaliyankoɓe ɓen ko ɓe jogiti ko ɓe filla e ɓeɗo kono lundi ɗum o wi thumma law lam yujadu dhalika lam yakun fi qawlihim hujja o wi haysi tawi no ngal yeddudal ɗo alano joni ko ɓeeɗo harana ko ɓeeɗo filla e maɓɓe kon ko lundi ko wondiɓe amen kon ɓen ko ɓe yayi e mum ko hara ɗum alano konngol maɓɓe ngol kamɓe wondiɓe amen ɓen hujja ala e muɗum ma a gawli nabi wonde konngol nela sallah sallam ka o maki wa fiiɗe golle makko ɗen mana o faala riftugol taw yimɓe makko ɓen tigi ɓayno jaa e charɗimɓe wonde on tigi yo tawara o yahay marhalaji ɗiɗi ma marhalaji tati imam ahmad talibaɓe makko ɓe jokki ɗon talibaɓe makko ɓe jokki ɗon o wi ɓen ɗon kaɓe tippi ɗon iɓe tippe konnguɗi sahabaɓe goo kono sahabaɓe ɗiɗo fillama konnguɗi mum no lundi ɗin konnguɗi ɓen sahabaɓe koɓe jogiti ton ko awa sen farli wonde ɗum ɗon wiya a o joni kamɓe sahabaɓe koɓe konnguɗi sahabaɓe koɓe jogiti ko no ɗuuɗi ɓeeɗo koɓe ɗiɗo ɓeeto koɓe jowo kono fayimɓe mara hujja fi honɗum kon koɓe yahi e muɗum no luutodiri e ko nelaɗo maaki o eko nelaɗo waɗi ko nelaɗo yahi mayluji tati o ɗoyti julde an inna ko ɓe wona mayluji 15 ma mayluji 20 si julde ɗoyte konngol mangol e konngol e ko nelaɗo waɗi ko honno ɓuri jogade doole o wi mana haray hujja ala e ɓe e kamɓe hambaliyankoɓe ɓen koɓe yahi e mum ko taba wona hambaliyankoɓe ɓen to malikiyankoɓe ɓen ko noon shafayiyankoɓe ɓen ko noon hanafiyankoɓe ɓen ko noon tayib o wi wa ida lam tathbut aqwaluhum si tawi konnguɗi maɓɓe ɗin tabitali imtana almasiru ila taqdiri haray haɗitike wattingol e mana yahugol e happugol alladi ngol dakaruhu ngol ɓe janti kamɓe ɓe fugaha en li waji hayni saabu geese ɗiɗi si tawi konnguɗi maɓɓe ɗin tabitali haray koɓe eɓɓi kon kaɓe happi ɗon ko ɓorɗo heɓi ɗo ɗum haray jogagol ɗum ɗon haray boni honno bonni ɗum piiji ɗiɗi o wili waji hayni ahaduma goɗɗo e ɗin ɗon piiji ɗiɗi annahu mukhalifun li sunnati nabi sallllahu alayhi wa sallam allati rawaynaha ɗum no lundi sunna nelaɗo mo filliɗen on aroya no gasa hadisaji goɗɗi go aroya yeeso ɓeyda laɓɓinde ma ko filla dow ga wonde o yalti o yahi mayluji tati ma farsahuji tati o ɗoyti julde nayi wano maali kanko ɓen kamɓe enni ko telen kilo 96 ɗum no lutune mayluji tati buy ini mayluji tati ko en wi ko telen kilo 16 honno farsahuji tati hayso ko farsahuji ƴettuɗen ko telen kilo 16 e feccere itte sigi si ko mayluji ɗin tati ƴetta ɗum ko kilo 5 e goɗɗum no lutodiri bus o wi ɗum ɗon no lundi sunnalaɗon sallllahu alayhi wa sallama mo filliɗen on o wi woni zahiri alquran no lundi kadi ko feeñi kon e alquran li anna zahirahu saabu ko feeñi e alqurana kon ibahatul qasri ko dagingol ɗuytugol ngol liman daraba fil ardi wonde kala yaaɗo ka leydi li qawlihi taala saabu konngol no taw ɗum ka o wi wa ida darabtum fil ardi so yahi ka leydi falaysa alaykum junahum an taksuru min alsalati ala e mum ella nde ɗuyton julde nde wa gadi sakata chartu lkhawfi bilkhabari lmadhkuri an yala bnu umayyata gonɗi yani iwi charti kulol ngol honno gittingol ko habaru jantaɗo on e yala bnu umayya en jantinoke mo ɓaawo ga fa bagiya heddike zahirul ayati ko feeñi aya kon mutanawilan no ƴetti kulla darbin kala yaadu fil ardi ka hoore leydi kala yaadu wa gawlu nabi sallah sallam
maaku nelaaɗo mo faala addugol ɗo karama ko ɓenno ƴetti ɗo waɗi istintage ƴetti ɗo faamu e o maaku nelaaɗo ɗo ɓe ƴinni ɗum ɗo no holli wonde yahoowo on ko beesi hara mo yaade ka woɗɗi si o ɗuyta o wi wa qawlu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam maaku nelaaɗo on ka o maaki yamsahu lmusafiru halasata ayamin setejo on no maska e hoore hufwal ngal balɗe tati ɗum ɗo tindina wonde ko so seppi balɗe tati ma so voyage balɗe tati o wi ɗum ɗo ngol konngol ɗo jaa'angol ardi li bayani muddati lmashi fi ɓangingol dumunne maskugol ngol ko haawa balɗe jelu on tigi maskata wona happugol distance fala yuhtajju bihi ha huna ɗum ɗon hujjinotake ɗo ko wona yewtere ɗo ko ɓorde honto heɓi honto ko distance leydi kanlaɗo makiɗa ko fi dumunne si on tigi o laɓɓinike o ɓornike hufwal ngal ko haawa honde o wonata si o fillito salligagol loota koyɗen o ɓorto hufwal ngal ko fi ɗum woni wolde na fi happugol ko ɓorde honto heɓi honto yaadu ka leydi ko zaman o woni happande ɓorniɗo hufwal ngal fi maskugol na yiida o wi ɗum ɗo wona hujja ɗo fes fi kala fuga en hari ɓe ƴetti ɗum ɗo ɓe kutoyke ɓe waɗi ɗum ɗo hujja ɗo ko gonga makko ɗum ɗo wona hujja kono yarli ɓe mara hujjaji goɗɗi goo nam o wi wa ala annahu yumkinu qat'u almasafati alqasirati fi 3 ayamin o wi e hoorere kadi no waawi no newo tajugol yolnde juutu e yolnde raɓɓudu nde e nder balɗe tati joni so tawi on wi onon fugahawen laaɗo maki won setejo ko balɗe yo masku hufwal makko ngal balɗe tati mana joni ko si on tigi yahay ka yarte balɗe tati ko be won hara masafa on no juuti o wi no wawi hara e nder aada yaha balɗe tati hara kono ka o yahi ɗon woɗɗa tawi ko nayejo seppo o ñuɓa o yaha e balɗe tati taw o heɓali kiloji sappo o wi ɗum ɗum kadi nadali wa kadi sammahu nabi sallah sallam safaran gondina sallah sallam inniri ɗum ɗo yaadu fa gala o maaki la yahillu limra'atin daganaki sonnajo tu'minu billahi gomɗinɗo allah wal yawmil akhiri gomɗini ñaroma sakkiti ɗon an tusafirande o yahata masirata yawmin ka yarete ñallal gotal seppugol illa ma'a dhi mahramin sina haram wonde du mahram ɗum ko lawnum ka no heddi ha joni wal mustaan daganaki sonnajo gomɗinɗo allah gomɗini ñalorma sakkitiɗo nde o voyageata ka yarete ñallal hara ko seppowo sina haram wonde du mahram makko ma moti makko wa thani ɗimmum ɗum ko bonnata hujja fugahaw en anna taqdira babuhu tawqifu wo happugol inna ko hawa kiloji ha sabakari ɗum ɗon dambugal muɗum koko darna e waɗowo sharia on sinnama tawqif wona ko addirte haqqille wona ko addirte feere e ƴoyre kala banteyagal ko wahyu wigol ko balɗe ha sabakari ma ko kiloji ha sabakari ma hunde kadi ko watte ko ha laabi sappo ma nogay ma temedere ma capanɗe joyi kala ko wiya tawqit taqdir tawqit ko tawqif ko ɗum waɗi ɓeɓe ɗo awa on winda e ɗum ɗo laabi capantati e tati ma on wirta ɗum ɗo laabi temeɗɗe guluji tati e temeɗɗe tati capantati ma waɗa ɗum ɗo laabi sappo e jeɗɗi a adday dalil c'est ko tawqif ɗum ɗo na an a calculete ɗum ka haqqille maɗa ko ɓe ara ko nelaɗo wowi
ma ko Allah daali ɗum o wi ɗo joni wi'ugol setejo ko be hara kaw yahata ɗon ɓorde kaw iwi ɗon heeɓi kaw yahata ɗon ko be hara no timmi kilo 76 ɗo a happi yani gani ndu nayo ɗuytu ɗum ɗon ko be tawqitu ko be hara no woodi ka cippuɗa ka sharia dalil ka qur'ana ma ka sunna ko ɗum o faala wolgol ɗo o wi fala yajuzu lmasiru ilayhi bi ra'yin mujarradin sellataka wattane e ɗum yahe e ɗum ɗon wonte e ɗum hara ko feere tu min ko ɗum mi i konto cippuɗon karama koyen a min de ko ɗum woni feere ande ko wonde haray ko be timma kilo 86 o yo mari ka tippuɗo dari a ko raayo an onno la siyama tentini noon wa laysa lahu aslun yuraddu ilayhi ɗum mara lasli mo yiltete e muɗum wala nadirun yugasu alayhi ɗum mara kadi yeru mo eɓɓidirteɗo e muɗum walhujjatu maa man abaha alqasra li kulli musafirin o wi hujja on no wondi dalil on no wondi e ɓen dagimɓe ɗuytugol ngol wonande kala yahowo kala settejo illa an yanaqida al ijma'u ala khilafihi sina hara pottangal fiɓike e ko lundi e ɗum ɗo bimana ko faala wiide ɗo wonde dalil jiɗin ko holli aya alqur'ana o e hadisaji laɗon e golleji makko ɗin ko holli wonde yahowo ɗuytugol ngol no daganimo kala yahowo no daganimo kaw ɗuyta en iwi ɗon wo hara en heɓu fottangol sahabaɓen foppu moɓodiri fotti e goɗɗum ngo ko lundi ɗumɗa o wi wa yastawi fi dhalika assafaru fi ta'irati no fota noon e ɗum ɗo ɗuytangol yahowo on yahowo foti hara yaadunu koye hoore avion awil qatirati ma hara ko terrain no wiye qitar no wiye qatira ma ko terrain kama yastawi كما يستوي سفر الطاعة وغيره wano wonir noon kadi no fota yahugol hara ko fi ɗoftagol Allah ma yahugol hara na fi ɗoftagol Allah ko yeddugol Allah kanko o waɗi itimade o tugini ɗo ko mutlaq aya on ko ari ko inni darabtum fil ard الضرب في الأرض yahugol o fense naaki o wi kono noon ko si tawi ko fi yahugol ɗoftagol Allah na yeddugol Allah ko si tawi on yahay hara no woɗɗi ka yawton ɗon o waɗi mutlaq o wi hujja on ko ɗum ɗo yaari dalil on ko ɗo yaari ko wonde kala yahuɗo wiyama ko setejo yo ɗuytu julde makko ko e avion o yahi o wiiri ko e bateau o yahi ko e terrain ko e oto ko e moto ko e welo ko e mbabba ko e puccu ko e ngeloba ko koyɗe makko ɗen o yaari ɓay tun o yahi ka leydi o sotti ka on no o yahi nokku goo ko yo ɗuytu no dagani mo kaw ɗuyta a ko yahi ko fii rewgol Allah ko voyage waɗɗiɗo ko yaagol hajju farilla ma ko yaadu sunna ko yaagol hajju ɗimmo ma waɗagol umra ma ko yaadu dagiindu ko yaagol fii njula yaagal fii jokkere enɗam ma ko yaadu ko harmi fuqaha en kan no fotti wonde siko ko harmi on tigi woni yaade fii waɗugol o annike wona o yeddoya Allah e nder yaadu makko ɗum ko o fokkiti yaadu ɗum anduye on ko yawgol yeddugol Allah kamɓe ɓe inni oɗo na yo ɗuytu wona yo rendi wona yo taamo wona yo waɗ fus ɓe ani almasiyatu fi safari yahtalif ani safari lilmasiya si tawi o fokkiti en yuloyagal mo fokkiti yagol ɗo Chine sodogol piiji o yaha Gawnzo wona e hôtel tun o yiya ɗon henken ɗum ɗo aɗen wayri ɗum no muuya o yara honka henken honka laawol ma o yiya toon debbo o jatana e makko toon o bonida e makko ko hoore voyage on ɗum ɗo ko almasiyatu fi safari o yeddi Allah e hoore yaadu ɗum
no serti as-safar lil ma'siyah yahugol fi yeddugol Allah o immi kado o nani nde jiwon nokku kaari ɓe aldi ɓe fottoyi Hong Kong ɓe fottoye toon o taƴa ɗo biye fii tum fottogol e on ko woni e yahande kiltu kilima ko fii fottogol e on noon waɗa ko boni ko oɗo fuga ha gindi oɗo wonayo ɗuytu taban dalilji ɗin ɗo fii newnugol ɗuytugol julde non ƴettorimo kanko kadi ko honto fuga ha en kañum ɓe rewi ɓe inni wonayo waɗu ko tawde ma'ana on ko Allah okkorta on tigi newende ko si tawi ko wonɗo e ɗoftade mo wonɗo yahde yeddugol mo dartomo on non o fota ƴettude newendeji Allah ɗi kamɓe ɓe ƴetti ko min mbabi tankil ko fi yaggingol kala siri ma'ana on no nani kono noon dalil ala ma'ana on no nani fi kala nassuji ɗi ngano luttude muɗum o wi wa man kana amaluhu yagtadi safara da'iman ko noon kadi mo tawata golle mum ɗen no landi yahugol sownowo on kadi o ɗuytay o wi mislu almallah wano capitaine jo awƴowo mallah ko awƴowo woni ko doginowo imma bato fi kala bato ɓe nde ko qutban ko ɗon ɓuri wonde tigi on capitaine qutban wirino avion ɓe no tayyar kono no sella ka wiye mallah awƴowo wal makari awil mukari mukari min alkari kara wa akra akraytu waktaraytu ko luweteɗo bi mana jogiiɗo aala hum imma machine ma ɗum daabe hara o rondanto yimɓe ma o ronto yimɓe ɓe luwamo naɓe men cippinoya men laabe mana taximan no famorta noon joni suwa taximan jo ma jogiiɗo auto transporteur siko marchandise o naɓata mana mo tawta yaadu mum golle mum ɗen koye voyage ugol o woni mukari fa innahu yurakhasu lahu alqasru walfitru oɗo no newnana ɗuytugol julde nden no newnana kadi taƴugol sikoye suumaye li annahu musafirun haqiqata sabna ko setejo e hoore gonga taxi man o arata ko wona ɗo ko leereji hara sarsi o yaha kadi imo e hoore laawol to yo ɗuytu fi kala wano hanabila e woɓɓe goo ɓe wi ɓeeɗo wona ɓe ɗuytu few par ce que kamɓe joni laawol ngol wonti hoɗo maɓɓe kono ko selli kon wona hoɗo maɓɓe de koɓe seteɓe yoɓe ɗuytu tati on almawdiu alladi yuqsaru minhu nokkure ka ɗuytete ɗon ɓe mana ka fuɗɗete ɗuytede ɗon ذهب جمهور العلماء يهي den nangal karama ko ɓen ila anna qasra salati won ɗuytugol julde nden yushra'u no newne no fuɗɗe bi mufaragati lhadari ka sertugol e saare nden hadar ka hoɗa ɗum saare nden wal khuruj min al balad ma yaltugol ka miside hadar ko ca e jane ɗen wiyete hadariyu wonɗo e capital ma e ca e jane ɗen albalad ko fanda ɗo ko ka burure koɗol ɗin toon misiddaji ɗin koɗol ɗin ɓe koɗol sokoykoy sonti yalti ka koɗolum ɗon ma yalti ka saare aray no fottana wonde ko ɗon ko fuɗɗoto ɗuytugol wa anna dhalika shartum wonɗum ɗo ko sharti wala yatimmu timmata hatta yadkhula wala yutimmu timminta hatta yadkhula awwala buyutiha o timmintinta kadi julde nden ha o naatoya ka arande cuuɗi saare nden mana so o yalti saare nden one o nama ɗuytugol honde kadi o timminoyta tuma o naatoyi cuuɗi arande ɗin ka saare nde o yahata ka mum ma so o iwoyto mo artude ka makko
ko tuma o hewti kadi ka cuuɗi arde ɗin ka saare ma ka hoɗo maɓɓe o timmina qala ibnul mundir o maaki wala a'lamu mi andali anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam wonni allah sallah sallam qasara o ɗoyti fi safarin e setoyagal min asfari e ko seti kon setoyagal makko ngal illa ba'da khurujihi min almadinati sina ɓa o yaltugol saare madina nden o wi o andali e kon laaɗo seti kon fof o voyage o ɗoyti kon wonde o ɗoyti hara o yaltali saare nde madina wa qala anas bnu malik o maaki sallaytu dhuhra mi juuli fana ma annabiyi wonde la sa sallam bil madinati ka saare madina ka nder saare arba'an darɗe nayi wa bi dhil hulayfa min juuli doyi e ndeno kote dhul hulayfa rakatan darɗe ɗiɗi ɗo holli wonde ka nder saare ɓay tun o yaltali saare nden wagu to on hewtimo himo juulde ɗon ɗon o timmine ɓaano o yalti dhul hulayfa hakkude madina saare nden ka wonno ɗon e dhul hulayfa fay no ɓatti kilo 5 ma no timmi hari humodira few saare nden hari no woɗɗodiri joni noon saare nden dogiyaji hewtoyi dhul hulayfa toon yawti kadi feƴƴi yahude taban wano 85 1985 hari ko baya ɗo hari ko e nde saare kono hakkille nden jeeya hay saare nden hewtiɗo kadi hewtali ko ɗo hatti joni feƴƴi yehi yahude e ka idan hari dhul hulayfa no yalti saare madina nden few o wi ka nder saare men juuldi fana darɗe nayi ɓay men hewti dhul hulayfa men juuli ɗon waktu fewnde ɗon on min juuli mo darɗiɗi ɗum ɗo holli wonde ko si on tigi yalti ka saare ko ɗon on tigi fuɗɗo ɗuytugol o wi rawahul jamaa filli oɗo hadis ko jama o dental ngal ɓe jeɗɗo wa yara ba'du salafi yoga e attiɓe moƴƴuɓe no yii kañum anna man nawa safara wonde mo annike yaagol yaqsuru walaw fi baytihi o ɗuyte haysi mo ka nder suudu makko o fokkiti ko haɓɓi bagage u makko fof tumbi ka oto ma si haysina ka oto joni mo fokkiti ka gar voiture wagu ton heewi mo juulde wagu ton heewi ka suudu makko ɗon o ɗuyta ɗon o juulɗo darɗiɗo nanngalo makko yaha woɓɓe go ko noon yiiri kono ko wi'a ɗo ko anas ko wi ɗo kon ko ɗum ɗo ɓuri sellude ko wonde on tigi o ɗuyti wo tuma o yalti si tawi no joni o yahi wano ka gar voiture o taƴi biye o yowi bagage ɓe habbi pasateɓe seeɗa ma pasateɓe fof timmi kono kamɓe sendi kamɓe ɓe regilde taw wagu ton heewi fewno ɗon est ce que ɓe ɗuytay nam ɓe ɗuytay normalité ɓi ko wiyete ka embarquement immédiat ɗon kadi wagu ton heewi o ɗuyta o ɗuytay c'est ɗo jadda bihi sayru darɗe ɗo noon ɓuraɗɗina ɗumantini ko ɗum ɗo woni ko ɓuri sellude kon ko wonde yani so tawi woni voyage on kam woni pellet sikke wi e makko haɗa ko yo ɗuytu sikka suudu makko mo wawi joni o haɓɓa donc makko o fokkita ana miɗo yaha ɗo Fuuta miɗo yaha ɗo nokku kaari awa no gasa o ɗuyta ɗon tun téléphone sona ena ko hunde ka awa fatude no waɗi toon meɗen yaade habbe men to meɗen hari miɗo fokki toon o kaari fatike ɗon on humpitaki hari men humpitaki awa seene toon meɗen yaade toon menen kadi o yilto ta noon o ɗuytino ko ɗum waɗi ko hani kon yo yaw ha o yalta saare nden ma o hewta station ka tawata ko ɗon woni départ on point de départ so wiyete point de départ on haray mo wawi ɗuytugol toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami en diina kam faamu selluɗo o arsi ken kadi gollitirgol o jaɓanen kadi ko golluɗen kon wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-amin
ayo landal no ari ɗo fayda ko wasiye ma ibda'u ra'i ko feere am min e on mas'ala suka ɓen ɓe jogii ɗo sinfani min alshabab almutasahilun walgulat aw ilmutaammiqun ɗen jogii ɗaatimɓe haa feƴƴiti waɓɓe ka poye mor ɓe jogi kadi sattinoyɓe haa haɓɓiti ko 5e tun dogirte ala nayo adde 4e de ko ɓe 5e ɓeeɗo no jogi iskade ɓeeɗo ɗi ɗo no koko hakkunde ɓuri hanude wonde ɓano wiyeteɓe no sattini ɓe min ɗo felliti ko yiɗugol sunna yiɗugol ñentigol nata sallah sallam kono si tawi faale on ɓuri alluwal ngal on tigi faljay ko wiyete fatwa wona hunde welde fi ko waɗi sa waɗay fatwa no haton jini anda haysiyaji ɗin fou anda masala on cenɗe makko ɗen fou ko honɗum wowla e muɗum ndara kadi alhaaliji ɗin teren on ko landi kon anda almaslaha arrajiha anda ma'alat simi waɗi fatwa ɗum ɗo ko honno ɗum wattiniroyta conséquence mum on résultat mum on wiyete annadar ila al ma'alat e kadi wagol istiradul fatawa ƴettogol fatwaji waɗaɗi e leydi goo ara waɗa tatbiq pratique aɗi e leydi goo no woodi fatwaji goɗɗi goo ɗi jaɓata ɗum no woodi goɗɗi goo ɗi jaɓay puisque ko thawabit la tagayyar bi tagayyuri l azmina wal amkina ɗi sertata fi ndi leydi ɗo ma ɓeeɗo yimɓe e ɓeeɗa yimɓe kono no woodi goɗɗi goo fatwaji goɗɗi goo taabi li tawari sabu piiji yantuɗi ɗi jokki ɗi jaɓa wadde kayyuf réformade e selon alhaali o kono mi faala wiide no woodi sukaaɓe yaltuɓe ɗo wonɓe wiide tapi hun ko weƴƴitante almami on kon ka mihrab ko bid'a bindi sella e muɗum hayɓe yahi haa fayda ɓe may bonnugol julde mo juuli e koye tapi hoy seede mum si ɓe ari siko kamɓe ɓe ittay ko mana ittugol ngol ko honɗum firi ko mana sellata juulugol ɗon sina no hara ko bondenede haɗa tawi no weƴƴita sina hara fiɓe wonde ɗo mo juuli ɗo hara julde nde boni few ɗo ka ittude ma ɗum ko tapi on weƴƴitete kono koye ɗo ni ɗum ɗo ɓe inni bindi tabita tayib bindi tabita ko bindi honɗi annduɗa ha ka wiya bindi no tabitima bindi tabita so tawi bindi tabitayo koye weƴƴite taw si bindi no tabiti wonde kadi takkoye weƴƴite par ce que tabata ko bindi no waɗi nokkele ko hakko nafa ithbat falno haray ɓe muuti moƴƴi ka usul ɓe andi ka gawaid e konnguɗi karma ko ɓen wowli e sendigol hakkunde alwasail e almaqasid kañum e el ahdaf andugol ko woni wasila ƴanngal rewgol fi hewtogol e hunde watten nden tigi tigi no woodi goɗɗi go ko dewal ngal tigi no woodi goɗɗum ko laawol fii no hewtina dewal ngal karama ko ɓen ɓe wi
يتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في الأعيان وفي الغايات كجانغال كريبتيدون نواوي دون نواوي نوادي نواوي باسكو نانو ني كو فانداكو ko won tun ko rewgol fi hewtogol tawata ko watte kon tigi dewangal tigi ko ngal landi kon yo wade no satti puri ko tawata ko laawol ka ngal rewete ɗum bimana faala wiide koye tapi ko weƴƴita ɗo yadde ko kanko weƴƴita ɗo ko fi dewal yani tawa yen fiɓi si kum weƴƴitama ɗo haray juulugol ɗon no jogii baraji ɓuri si kum weƴƴitaka ka ko organisation wiigo joni awa koye ɗo yo waɗe ɗo fi réservangol andingol nde nokkure ɗo haray ko yimɓe hertiɓe dowa wonde ɗo no hani yimɓe hertiɓe wona ɓaawo almami ala ragmi an fihim laɗo maki liyaliyani ulul ahlami wannuha minkum jo heedu ɓawan ɗo jomiraɓe mo haqqille famɓe ɓen ɓawan ɗo dan koye ɗo ko ɗum waɗna aslan yani weƴƴituɓe ɗum ɗo ɓe ko bimana wona wiigol sikoye ɗo weƴƴitama ɗo haray juulugol ɗo no jogii baraji ɓuri sikoye weƴƴitaka ko noon tapi hum ka almami on weƴƴitana ɗo bujarɗo zina cuɗari ɗi tapiji ay ɓe do a wiɗi ɗi tapiji fof nawi weƴƴite puisque ɗiɗo fof alano fewnelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam so tawi ko ɗon ɓe ƴetti ɗi tapiji alano fewnelaɗo taɗi weƴƴite few ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fewndo makko ko jaare e koccu wonno wonde gate sañaɗe hasir piiji ko nelaɗo waɗali ɓay hari ala ɗin ɗon si heɓi ke waɗugol na ella microphone o gollitirano hayno o gollitira ɓay ala ono woni o ƴawali avion ko honɗum haɗi no harmi ɓay hari ala Allah on tumati hari heɓugol ko weƴƴite ha aggidira ari ala o ko bagil tawa ko wudere ndege wanare nden tun pet so wuppa noon ko yawka caangol kanko tun o wuppa o liila ɗon ha yora so watto aɗa so ɓen ɗon innama ɓe ɓay ɓe aggidirano coñci enen nayi en aggidir haray hada nawu min al junun ko noon e feetere kamɓe joni enen en aggidiri daɗɗudi en waɗi no tapi on en aggi ke tapi hoore ɗon wiyatake ɗum ɗo ko bide a ɓay salaf waɗano ɓay herɓe ala qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wattayibati min arrisq qul hiya lilladina amanu fi lhayati dunia khalisatan yawma alqiyama honno ɓe harminirta ɗum ɗo ko cuɗari awa ko zina honno ɓe harminirta ɗum almuhim masala no masala mushkila qa'ima fen ɗo probléme no woodi karama koɓe ɗo wonɓe wiide ɗum ɗo nayi waɗe few ɓe dari si tawi ɓe andi juulugol ɓe itta e tapi on kon si ɓe juula hawni tatafulu alal ilme ko ella haɓɓitagol a wonay karama kojo kummalujo ta a jangali ha mutiɗa anaada yimɓen erreur ɓeɗo ɓe watta hina ɓe yiltito ɓe ndaaru karama koɓe mawɓe ɓen na en ɗo fof na en karama koɓe mawɓe nodi karama koɓe mawɓe hande si tawi ka internet ka google sa waɗi tun est ce que hunde ka aɗa no dagui kasa ayi karama koɓe buy koɓe wowli e masala o ma si ko téléphone ma janngude defte lugguɗe ɗen harana yowitagol tuñigol deftere wotere fatwa neɗɗo goto ƴetta ɗum ɗon ŋattira ñiiƴey wona e argol tawa yimɓe ne waɗa hunde inna ɗum ɗo ko mere ko sama kala hada hadum walaysa bina ɗum ɗo ko yirbingol wona mahugol sukaɓe ɓe wattañila moƴƴi no woodi woɓɓe go kadi no ɗaatinoyi ha feƴƴiti ɗen jogii ɗo suka wonɗo wadde fatwaji ndaara luwaji portoɓen ko waɗi kon haysi ɗi lundi l'islam haɓɓito ko ɗin ɗon pooɗayɗi haa ɗi wawa nanodiɗde nangodirde e l'islam o e misal
kaluwa portoɓe so tawi gorko e debbo seedi haray biyenji maɓɓe ni kadi koɓe sendu mana biyenji gorko on koyoɓe sendu hay si tawi gorko on heɓuno ɗin ɗon aɗa o jombuda debbo ma ko ɓaawo o jombi debbo on o kataka tan ni kanko e hoore makko ha o heeɓi no woodi e musidɗo meɗen wonɗo e wadde fatwaji yaltina ka wasairu ilam hande no anda ka tawasul ijtimai ko falda a yoway ka Facebook ma ka e mawaqil ijtimaiya wonde sa akkiti ɓeygu ma ɗa marno galle jeyanda hoorema koyon senduɗe hakkude bal no woodi wonɓe wiide gorko e debbo ko yo fotu ka dondi no woodi wonɓe wiide sunna fof ko yo walline to e ƴetten alqur'ana o ko alqur'ana won tongo ko ɗum ɗon woni lekki yeddodira sifano ɗin piije e jogui probléme ji molnaɗe ɗo kadi ɓeeɗo kadi yo Allah dande bone maɓɓe aray ko faljireji angal muutagol e gandal haɓɓito yetta rabba haɓɓito wonto yayi jooɗoto ferlo e hoore jullere nde karama ko ɓe janguɓe ko ɓuri duuɓi 50 kaɓe jooɗi ɗon naada yimɓe ɓen e faljireji en torki Allah yo Allah faaminɓe faamina en faamu sellu ɗo yaltina en ɗi probléme ji ɗo nam ɓe landi ɗo o ko gorko toñuɗo sonnajo mum yinnihim o waɗi zina o wiya o yii himo waɗa zina tawale na gonga o watta ɗon kadi wonde o accitimo ko wi accitimo ɗon jaɓama woni accitande ka wi o waɗi zina ɗon mo landa addugol worɓe nayo nunɗuɓe hoolaɓe harana yette sojo hara ala e maɓɓe few ɓe fof kadi ɓe inna min tawmo e hoore makko ɓe wadde zina o ni pratique nokku kaari ɓe fof kadi ɓe fotta koye nokku gooto leere gooto waɗi ɗum aray o malama wa illa haddum ala dahrihi sina ɗum ko yo walline o focce loyru 80 loyru 80 ma dama sonnajo on wona andiraɗo waɗugol ɗum na ɗum o jokki jeeya ellaji moolanaɗi ɗi wonduɗe wallahi ka jikkuji ka huwodiral ka galleji ɓeygureji ellaji no heewi toon te wattana yiila on gorko ɗon aɓan no woodi fattinoɓe ɓiɓɓe mum ɓiɓɓe heɓaɓe ka dewgal muɗum ɓe wiya kamɓe ɓeynata kamɓe ma yimɓe ɓen inna a oɗo ko lebbi jeeɗɗi o heɓiri ko lebbi 7 o ko honno wiyaɗa kono ha ɓiɗɗo mani fiyo no mene ɗo sa femba mene tawatake allahul mustaan ɗum ɗo no hulɓini ha oɗo gorko ko hana ɗo focce lewru 80 e hoore ɓeygu makko seeri si tawi o nistimo wawi mo intinde so tawi ko aranal ma ɗimmal kono noon cergal ngal kontama kono fi o accitimo cergal ngal kontama hidde ko o duwa hiddede kon hatta ɗum yana ka keeci makko ɓamiɗan no heɓata worɓe nayo seediɓe ɗum hayso debbo waɗi zina yani ko yowdiri zina ko na ko fijirte fesna ko wowlete ɗa wawi wiide a min ɗo vraiment ɓeygo an oɗo mi famalimo mi anda ko honno woni honno o yalti fewn ɗo mi anda ko honno o yaltani ma o neɓoy mi anda ko honno neɓi mi anda ko honno e guerde kono noon min nani min haaldiri min halda yo yaltu jemma mi halda yo ka téléphone makko mi yi toon appel ji mi yi ɗum ɗo kono wigol waɗi zina ko hurɓe janamɓe o jokkodiri waɗi bonki na ko fijirte few ɗum yalti ka hunduko siko l'islamu ñawata wallahi guri ngin ɗi wojjay allah almustaan wonɗo e setoyagal o si tawi mo tagana howru gosse o hoori hara ella ala la sallah sallama no jabir no wooli mi sikki ɗum won gasa wadde hadise on mara waddali
Jaabir o inni men setodi ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam e suumaye o wi no e amen horuɓe no e amen ɓe hoora ɓe hoorali ɓen aybinali horuɓe ɓen horuɓe ɓen aybinali ɓe hooraɓe no serti hakkunde horugol ka setoyagal e hakkunde timmigol julde nde horugol ngol e suɓana sa faala hoore sa tampata kono noon si a tampay tilfoɗa ha no gasa ɗum nawnine ma ware naya horu kono si a tampata horugol ngol ɓuuri moƴƴude amma ka julde ko ɗuytugol ngol ɓuuri moƴƴude ɓeewi o sonnajo fiiliɗo so tawi no wawi janngude alqur'ana ka téléphone mo wawi janngude ka téléphone hay sottingol page on feƴƴina ɓayɗo na alqur'ana on memuɗa koy ko vitrol memuɗa écran ko vitrol te alqur'ana wonɗo ka nder téléphone o ko photo woni toon wona kaamilu on wawɗo wa wonɗo ka ɗeri on mana ƴettande ñaawoje ɗon fof no sella oɗo wi ko honɗum wawɗen fewtinde yimɓe ɓen wajade yimɓe ɓe ɓe tawata no manta suufiyankoɓe ɓen no wakkila yimɓe ɓen yo ɓe ƴettu e noone laawi no ɓe rewirta Allah noon ɓe tindinora ɗum si ɓe landama ɓe na dalil muɗum cheikh l'islam ibnu taymiya imo mantayno e cheikhu suufiya imo dallinora ɓe kadi telen ka zuhudu telen ka wara telen ka ibada wano o addi ɗo wano junayd wano tusturi wona tusturi abdoulkadir jeylani ibrahima ibnu adham e woɓɓe goo suufi ɓeɗo suufiyagal suufiɓe aranɓe ɓen e suufiyagal suufiɓe wonɓe fewdo ɗo ma wonɓe wonnoɓe hakkude ɗo no serti e suufiɓe goo no wodi toon jikkuji ɗi ɓe jogii jikkuji moƴƴi o jeeya jikkuji moƴƴi woɓɓe goo ko jogino ko wiyete ko wara rentare si jilɓi no dagi ka dagaki ɓe memata few no moƴƴi ka moƴƴa ɓe memata few kala ko tawata sikki sakka ari e muɗum ɓe memata no jeeya jikkuji maɓɓe non yiɗugol aduna ha feƴƴita ɓe natano e ɗum few si ari fi po'ordal fi adna ɓe na men muñike mana hiɓe foygintinni fi adna on si darama enen no jogorɗen adna on hande wiɗen haɓɓiti no yani no gattorɗen fi adna on noon e fi ko weeli ka adna ɗo kon tawa kamɓe ɗum ɓe foygitannoɓe moƴƴi noon wakkilagol dewe fayda rew Allah jemma on fou ɓe wakkilno ɓe jogino ɗin andi piiji ɗin fof fayda ka fuɗɗode haray ellaji ɗin ɗuuɗa kono yarata noon ko noon piiji yollitoto yollito hana ko neɗɗo haani wakkilde yimɓe ɓen suusina ɓe rerɗina ɓe muɗum ko sunnanela ɗon sallallah sallam moƴƴirne fof ko ɗon woni si tawi ko ɓeeɗa ko rentare ka sunnanela sallah sallam e sahabaɓe rentare ko ɓe wonduno kon ko ɗon hatti ko toppo on noon si ko fi foyguintingol fi aduna waɗa zuhudu e wara ko kamɓe woni top kamɓe woni pireteɓe misal gan neɗɗo ko yo rerɗi yimɓe ɓen e jokkugol sunna o ta cheikh l'islam ibnu taymiya sina faamuɗo moƴƴi lugguɗo annduɗo asalib makko o dallinora e konnguɗi makko ka tawata na noon ɗi yarno few ɓe wi fali kulli makanin magal
no gasa ko one yewtude simo o wowli fiiɓe haray no woodi njoddu hun ka woni e yewtirde si tawi ko telen ko njoddu hun ɗon hara hi ɓeɗo no wawi waɗede misal kono tawata ko e kullu hal e alhaaliji ɗin fof tawa ko ɓe o ƴetta exemplaire muɗum few almuhim komi faala wiide kon si tawi joni ari fi ruuɗagol fi rentagol fi wakkilagol dewe fi añugol ko harmi jogiiɓe ɗin jikkuji ɗe fof no wawi pirede misal ko ɗum tini tawi nde ko yontigi jokku ɗum ɗon on ɗon madhab on ɗon manhaj par ce que haysi ɓe moƴƴiri gon sengo ɗon kono no woodi cenɗe goo ton tawata yiɓe lundi sunna few sofiyankoɓe woɓɓe go huluwu no toon yaagol haa tawa ko yowiɗa kon fof fi maɗa fiya daɗu ka aduna e ka lahara fof koye hoore kaarijo ɗo na ko haani no woodi e suufiyankoɓe goo ɓe hewti ɗon few fof ko karama kojo yehi ha goɗɗo innilan suumaye darike o inni ayi ndu darike hannde janngo a hooray o inni miɗo habbi yamirore ɗa habbi yamirore i mangi haar ndigal ɗo habbi yamirore nden iwami nokku kaari ɓe innami yomi hooru minni ko yiɗa ɗo ko Allah yamiranma ya hooru sumni ru'yati wa aftirli ru'yati o inni he to tampin hoore ma he min mi annda Allah mi annda nelaaɗo mi komi anndi karma quoi wallahi xawma yalla xawma yenen to man sama sirilla xam nga suufiyan ko yagal ɗon comme goɗɗo sa okki yimɓe nga wi yoɓe jokku suufiya aray fof naati nder to hare na ɗum ko yimɓe yo jokku sunna ko ɗon moƴƴere nden fopp woni wallahi ala ka moƴƴere woni tawa ko bi hadafirihi sena ka nder sunna Allah hawrini mum o sallijo darno hara almami yamirali yo darno kono ɗon ñawore muɗum o jaggiti kono noon julde bonata fi ɗum kono noon laaɗo maaki darnugol ngo ko almami on jeeyi mana ko almami on andi hewti fen ɗo régli joni e no wawi darnede ko hani ko sallijo on habba ha almami on inna bisimilla kono noon so tawi sallijo on o yi wonde joni piƴiɗi régli o yi almami on woni prêt o darni kadi na ella ko woni ɗum na yo darno tawa almami on no jokki goɗɗum ngol mo almami no kusukusu naade to taw ay o naatali ma e mo yayi mo ɗaɓɓito goɗɗum salli joni darna ga ɗum ɗo nano hani nen kono almami on darike fes joni ko lutti o ko yamirore nden o andi joni alhaali on holli wonde o newni ara no dagui